brio ki juni hagini than ha ka bakinyo tre shisha yiki kam kumba clear thumu ginong ngidon ka sixth schedule ha ka constitution ham tu la tho bau khando siap udai ujongi maka jengkili galong aduk katno milong try sisa jadi kita ke marpo khando dati klem gamaining umlong apan buat bet ya kan kabla bu hi naka parliament tikum kini gi an kum MMDR ko ong manna yi kum ge mene hilaman rap habo ka yeng dorbar ka jungi henry kum kini gi an udehi u MP banyak keren habo ka parliament man peni sisa kita gi jingi jogi paiba hangni hari khasi jentia jungi kani ditang kanuksa abang syurong nomor habang lagi ilong hok ilong try sisa dang nampak sakiwe dua perkhing kamtam hang di hajela juni shosho kanong maka RDA hakaje dalam bat HSPDP ke UDP bansu keno yaki baki klam le nang penta kanega jela teng kalong hajing bakla lagi pai khamat hau hinyo huwai apor bagi reurang ba ki jungi har ki por ki khi ya kanega health state ki seng ki badalang hangto nang bakla KPHLC bakai HSPDP kandanlang kia khi na banta kalawe ke jongki mat mangi ngidei kita ki lawe jong gitu ki reurang ba ki ble khi khnang khnang timenta ke jingdan ke jongi banyak kun kadai ke jingkili ke bang ibu ke bang le na ka banta ki lawe ki jongi ban lanor lanono lagi kwa sisa menyo kata ka jingjok ka jingtili kalong ka bakongsa how news nam arajar pulai nangni na shela ke UDP kelayo ka jingjok ka baitana bagi khilin tiro ba hakane khat khnai tarik jongone ubnai ki perlok ki jongi ki belajar kersan makin yami biang mantap juga vote beron peni ba ki pai ba hang ni hasela constituency kita mulong hi kita ki beteli masih sien dang le pai ka pra kasuk yiki nongwei parti lagi wei pat jela banwan makan pra makan pat yangi Arsha Laisha tikum ta perlok ngayo ki kubor bahagi ni sila dan mahiar kita border jungi manong bau candidate jungi ube isi pat ikiwe ije pendrio ang super pat iki perlok jungi berantah border bagi mdeng pensngau kita ki breu ki bawan ki weipat ki jaka pan berbi hang ni gasno baye jungi bagi peniru iki breu maka UDP ka simkha hakabangi wan khnang hang ni ha snong menyelap na kabanta election social media ini bon kijinge keren Henry mataski play hi play osngap ya kajing keren chu candidate atrai katu kalau kapsai disigi perlu kibadalang hang ni kibasngap
yang kan dengan GLA election place go pakai apa parti UDP kakwa menyatu nak bentang macam ni pada mereka kata kibon ba ki jingerap ba ki MP ki judan Andre hagi ni Islam namar pangiyo ki MP bamding na radyo teng kasem jing yengiru panwandra kita ki development hagi ni hani jungi ti habaudan hilau jong tarawan rajing jong kakamsuk barang anda yo kata rajing jong bro ini lambiang hang ni hasyala man pen kendu ya pi ki paiba pat pen sngap ye ki jinan kam tam ki badai ke time border jani nakalian ke parti hidup de rajing sosngan mengikum ke RDA hak haji trailer ini yo hi ke jingjong kumagi ni temu maka kasong sa pi ki perlok badalang hangni paladan pat segiwe ki parti ki blemi banyalam yu paiba banong ba ka UDP ba ka HSPDP kire ki parti pam it ya hari rajini ki parti ki it sisaya hari hatu kindang yanet mo aduk sampos nam ke UDP gede gatan rai go mi nak APHLC dah kini Islam ladap nilai yo pan rakhir dah cinta absan sen di perlok ki parti ki bene abon telig Islam kam nei ke parti ke baik isi nede ya hari Henry ke parti badang yaitrai na ka benta ka lawai ka jongpi ba jonga barang ka jungo poro ye perkhat ye pusan magimdei balong kita ki padba ba songsit kurma markumo bal jelong ha Islam baladap ka sela konstituensi kadika konstituensi ka perkhat bat ka bawo rapid kada tahu you candidate baka pa saki election mo pero